Kani kasihan ke beningkong yang i po Meghalaya Prime Minister uwan bande ia ke roadshow. Kani ke roadshow kan stang ha kapor khatway bajetik. Kan stang nang tay na po na jalu para point. Ter haduk mana poi po State Central Library. La poi po State Central Library Prime Minister unlej ban bu sentiu ya umot u klakawat kari jongi u tirat sing siem. Bat nang tu pat dalak dep ban bu sentiu un sami na po State Central Library un sayaj sya polis bajar. Ha polis bajar kan don kecing penkrek ha ka ba un address ya ke meeting bat dia nang tapat un salai haino sya po sya operasi unwan na po na operasi daka helikopter. Kapoin ka ba arpat hangni kalong ngilabu ya kapor khatway hadu si beje. Krang bakan nom kta ya kalai kawan chong ki balik trace po ki office repair bat ki balik ki hospital khamtam ki khna school namar ba ka school kan sang si po beje hadu si beje steng kamut ngi kwa ba kane ka rally kabawan nu Prime Minister na kabanta ban yalap ya kani election kaban salong hakar punyo trik kanom pentut yanu na takadaw ngilabu e kapor khatway hadu sibeje steng unbi no nang nin po nong baslong un salempat setura kandon ka public rally po tura bat kabalai ni kerpat ye kipai ba kibadon hapo sor silong bat kibana janru bakin yawan ban yesim benta ban snap ia kajingkran cung Prime Minister kumba pitip Prime Minister Narendra Modi udai Prime Minister uba pau ha bat udai ru Presiden cung ke G20 na try kan deka kabuksiar gi pai ba lar ki wan ban snap ia kan ka roadshow bat kunjung ru kajingkran ke cung kendiat kan soi hapadang cung ki pai ba